have made a positive change. Kamikalias Nomiwell Memorial LP UP School, Kabadan Hanongpo, Riboy District. Kalasya Pynkup Burom kumka Best PM Shri School Hagajala. Haka program jongka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam 2000 kapala long ha Bharat Mandapam New Delhi. Kumka dak ban rakhi yagijing dap Sansnempura jongka National Education Policy 2000. Ya kani ka program la pli langba ka video conference da Menteri Bakmi ya katanat puli puthi jongkari Udharmendra Pradhan. Kani ka skul kalala ban long kum kanuksa iki weipat ki skul Hagajala banwanra ikijing kala hakaliang ka puli puthi. U MLA ka nongpo uba Meral Bonsim ula lechngo ya kani ka skul ban ai khublei ya ki nong hikai bat ya ki khana skul halor ka jing tre shitam chongki banwanra nam ya ka than ri bhoi bat ya ka jalla hi barok ka wei. Pemerintah itu kini kejengdam jungi mentang singin orang ni bangi kenal bangi dedicate bala plia untuk play yang dihapok ro kalau ban dedicate nagam tajing Shah select jong ke Nomiwell Secondary School hapok ke PM Shri kumki ki sponsoring body kino hikai guna nang kenang waktu Shah baik kini kejeng sedang hapok PM Shri barabor kalau hak takokom gidan ki parameter ki batin hak ban fulfill mentah bila iyo ke kamera kelas kom tu kinong hikai ni ke MC kinong hikai kidan ni mentah ke pihak ban pendap pihak ban fil pihak ban pak Shah po direktorat haslong nang tu kisah pak sokar pedeng hak wa senang iyo asa kiwi pat ki komponen of work ki ba hap hapo jongka